Ощущение было такое, как будто всего меня ошпарили кипятком. Так писал Исмаил Гаспринский о своей первой встрече с Зухрой Акчуриной. Будущая жена просветителя родилась в Симбирской губернии в обеспеченной семье, принадлежавшей знатному татарскому роду. Была красива, проворна и умна, получила хорошее образование. Зухра Акчурина эмжесінен берабер келелер Қырымға, Ялтаға. Ялтада раhatlаналар. Ve onun emcesi İsmail Gasprinski'nin evvelden tanış eken. Ve İsmail Gasprinski bu vakitte Бахчисарай şehir başlığı işinde çalışaydı ve bir görüşmesinde anda tanışa bu Zuhra Akçurina'nın. Ve işte aralarında böyle bilesiniz mi simpatiya duygusu peyda ola baştan, son olar mektupleşmeye başlaylar. В 1881 году Исмаил Гаспринский отправляется в Симбирскую губернию просить руки Зухры у ее отца Асфандияра Акчурина, но получает отказ. Более того, отец Зухры ханым приказывает рабочим своей фабрики избить незваного гостя, которого спасает лишь мундир городского головы. Sırlı nikah yapalar деген şey keçe aralarında, çünkü bunu Şefika Gasprinskaya yaza özünün hatırlavlarında ve böylelikle evleneler. Zuhra hanım zengin xorandadan olğanı için, hem de bilesiz mi, endi İsmail Gasprinski bir kere evlenip ayrılgan adam idi ve aralarında 10 yaş fark idi. Belki onun içindir. Yani belki de bilesiz mi, ten görmegeni içindir. Çünkü 19 yaşına kız ve 29 yaşına İsmail Gasprinski idi o vakitte. Belki de onun içindir. Ama kendi de bilesiz mi, sonundan babası kabul etti bu evlilikni. Hem torunlarını da işte seviye ve çok misafirlikke baralar olar. Зухра Акчурина оставляет родную деревню и переезжает в Крым. Она становится для Гаспринского не просто женой, но лучшим другом и спутником, главной поддержкой во всех его делах. Зухра Акчурина мында Бахчисарайга көче, İsmail Gasprinskий'nin evine, onun anası babası yaşagan evde yaşaylar birlikte. Bu büyük tipografiya yok edi. Özlerinin evinde bir oda ayıralar ve o odada tercümanın basmasına büyük yardım etti Zuhra hanım. Stanok almak meselesi var edi. Fiyatı büyük edi onu. İlk evvelde başta bir tane stanok alalar basma aletini. Sonundan ise işte Tercüman gazetası böyle meşhur olgan son, bina da kurula, çok станоклар da alına. Чтобы поддерживать выход Терджимана, Зухра ханым тратила свое приданое, продавала украшения. Она вела документацию, привлекала новых подписчиков, писала и переводила статьи, полностью контролировала выпуск некоторых номеров. Современники называли Зухру Акчурину первой журналисткой среди мусульманских женщин России. В 1893 году Зухра Акчурина на собственные средства открыла в Бахчисарае новометодную школу для девочек и в течение 10 лет возглавляла ее. Ona insanlar da seviye ekenler. Çünkü boten ona millet anası deyip Alemi Nisvan dergisi var. Onu endi Şefika Gasprinskaya'ya ait, yani o basıp çıkardı deyimiz. Ama onun proyekti Zuhra hanımga aittir. Çünkü Zuhra hanım daha sağ olganda 1887 senesi böyle bir kadınlar için terbiye деген dergini basmak için böyle rica ettiler Ministerstvo внутренних делге. Ve yani basıp çıkarılmay, razılık almaylar. Sonundan kadın деген dergini basıp çıkarmak için ariza yazalar ama gene de razılık almaylar. Zuhra Akçurina'nın krustaldan yapılgan, krustaldan kesilgen muhırı var. Bu muhırını bizge 2013 senesi Türkiye'den onun torunçesi İnce Ertem bağışlagan edi. Ve mana şimdi muzeyimizde böyle bir belli yerini tutar. При своей активной общественной деятельности Зухра ханым оставалась любящей женой и матерью. С Исмаилбеем они воспитали 5 детей. Зухра Акчурина скончалась 13 апреля 1903 года, на 41-м году жизни, заболев брюшным тифом.
Она была похоронена во дворе Зынжырлы медресе. Зухра Акчурина вефат etken son Ризайдин Фахриддин өзінің Мешхур хатунлар adlı kitabında butunley Zuhra Akçurina'nın biyografiyasını yazar. Yerleştire ve onun biyografiyasına böyle kırış söz olarak birkaç cümle yazar. Ve o cümlelerde yazar ki bir belli erinin kolgesinde böyle bir apay, omur arkadaşı olur. O omur arkadaşı böyle bir belli insanlarını büyük galebeler kazanmak için böyle yardımcı olalar ve yoldaşı olalar diye.